nuus vanaand, die minister van vervoer, Barbara Creecy, lê 'n plan voor waarmee sy private leggings veral vir treindienste wil lok. En jong dansers gooi 'n lywe rond by die 11de Dance Pages dansfees in Kimberley. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, sê die regering wil 600 miljoen spoorwegpassasiers teen 2030 vervoer. Creecy sê die versoeke om inligting ten opsigte van spoor- en hawevrag vorm deel van die land se logistieke padkaart. Die departement wil private beleggings in passasiersspoordienste en infrastruktuur deur die RFI-proses lok. Along our railway lines, PRASA is rolling out thousands of kilometers of fiber optic cable as part of its new signalling system. We're opening the door for this to private sector partners to help us turn that network into a source of income by offering broadband and digital services while strengthening safety and real-time communication across the rail system. Die Nelson Mandela Stichting verwelkom die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling se verskoning aan die Verenigde Nasies se spesiale waarnemer oor die besette Palestynse gebiede, Francesca Albanese. Dit volg nadat 'n ongemagtigde brief wat deur 'n amptenaar in die departement uitgereik is, daartoe gelei het dat Balji hofstukke aan haar wou oorhandig na afloop van die jaarlikse Nelson Mandela gedenklesing. Die Italiaanse menseregte prokureur, navorser en skrywer wat tans in die land is genooi om die 23ste gedenklesing te lewer vanweë haar kennis oor menseregte, die beskerming van vlugtelinge en internasionale reg. Die Nelson Mandela Stichting sê die geleentheid is ontwrig deur 'n poging van 2 pro-Israel groepe van die FSA wat Albanese wou dagvaar vir beweerde laster. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, sê die hofstukke is bekend sonder die medewete of goedkeuring van haar of die direkteur-generaal soos wetlik vereis. President Cyril Ramaphosa het sy besoek aan Maleisië afgesluit met samesprekings met verskeie leiers om Suid-Afrika as 'n betroubare beleggingsvennoot te bemark. Hy het ook die Vereniging van Suidoos-Asiatiese Nasies se beraad, oftewel ASEAN, bygewoon. Die ASEAN-beraad in Kuala Lumpur het van die magtigste wêreldleiers gelok, insluitend die Amerikaanse president Donald Trump. Ramaphosa het die forum gebruik om handels- en beleggingsbande te versterk, die Kuala Lumpur sakegemeenskap te ontmoet en Suid-Afrika se gereedheid om volgende maand die G20-beraad aan te bied uit te lig. Verskeie ASEAN-lede sal na Johannesburg reis vir die G20-byeenkoms. Kawekazi Mazaleni is gisteraand tydens 'n glansgeleentheid by die Sun Square Arena in Pretoria as die 67ste mevrou Suid-Afrika gekroon. Sy was een van 9 kandidate wat om die titel meegeding het en is gekroon deur die voormalige mevrou SA, Mia Leroux. Die eerste prinses is Luyanda Zuma en die tweede prinses is Karabo Mareka. Die 24-jarige Masaleni is oorspronklik van die Oos-Kaap en het in 2019 aan die hoërskool Beaconhurst in Oos-London matrikuleer. Haar voormalige hoërskool bars behoorlik van trots oor haar kroning as mevrou Suid-Afrika 2025. She was always dedicated towards giving a little bit more towards society and watching her grow through her career and through her profession and where she wants to be in life. She stuck to her goals.
Sy was hoofmeisie en haar voormalige klasmaats glo sy het van vroeg af sterk leierskapsvaardighede getoon. I think Kara has always been a person that's been really involved in community work. I think one of the best things about her is that she's always been able to meet people where they are. What I wish for everyone who comes after her and perhaps also those who come before her is to see that you can really achieve anything. You know, we come from a small town in the Eastern Cape, a very small school. There are 50 of us in our matric class, but from that she has achieved great heights. Mazaleni is 'n gekwalifiseerde spraakterapeut en ook die outeur van 'n Xhosa kinderboek wat geïnspireer is deur 'n kind wat ly aan serebrale verlamming met wie haar pad tydens haar studies gekruis het. Die boek fokus daarop om kinders vaardighede te leer, soos hoe om te tel en in te kleur. Haar alma mater beplan 'n seremonie om haar prestasie te vier. Jong dansers wat aan die 11de Dance Pages dansfees in Kimberley deelgeneem het, sê die fees help om dans te bevorder en lewendig te hou. Die jaarlikse fees is begin om 'n optrede en ervaringsplatform vir koreograwe en dansers in voorstedelike en landelike dorpe te skep. Sowat 70 dansers van verskillende organisasies, insluitend 'n groep uit Namibië, het vanjaar deelgeneem. Dance Pages is daarop gemik om erkenning aan dans as 'n beroep te gee en werksgeleenthede vir kreatiewe mense te skep. Die jaarlikse dansfees het afgeskop met werksessies in die oggend om aanskoulike produksies vir die aand se vertoning te kan skep. Dance Pages is the annual event in the Northern Cape that allows creatives to come and showcase their work, that allows creatives to have a sense of belonging within the sector. With our workshops, we just wanted to inject that dance is a profession. Volgens jong opkomende dansers wat wil hê die bedryf moet groei, skep die dansfees die platform om juist dit te bewerkstellig. I feel happy because I'm showing a lot of people my talent so that when they want some dancers, they should come at my center. I have 4 years dancing and I really enjoy dancing. And since I was little, I have dreamed of being a dancer. Being in this production is so it's so emotional because I feel like it's my talent. So I don't even have words. But it's just a fun thing to do. It is in my body. Die dansfees se organiseerders sê hulle hoop op belangstelling vanuit die private sektor om die fees te ontwikkel en na internasionale verhoë uit te brei. Ons sportsegment volg net hierna, bly gerus ingeskakel. Die niet-aangestelde president van Netball Suid-Afrika, Mami Diale, beloof om die sport se beeld te herbou, te herstel en te vernuwe na maande van negatiewe mediadekking. Diale se aanstelling volg op die skorsing van voormalige president Cecilia Molokwane na beweringe van wangedrag en finansiële wanbestuur. Diale sê sy en haar uitvoerende span wil billike vergoeding verseker aan alle lede in ooreenstemming met die organisasie se beleide en grondwet. To make sure that our members now are capacitated, especially when it comes to policy, when it comes to constitution, to have a better understanding. So as when we come across a situation where, one of our members is suspended by international federation, we have a clear understanding. Dis dan al vir vanaand. Ons is môre aan terug en wel om 8:30 op S3. Lekker aand verder.